پرنسیپا نوزدهمین بکارانینا با عقلینه یا زانینی. گاوا گو ام دزانینا انجیل دا مزن دبن دوی ام و زانینه بحث کرن و پرسیاری بکار بینن. ام دزانن گو دیرا کورانتی نمایک جه پاولوس را نویسی گو ایرو البردست منینه. لی پاولوس ده نمایا خواه یا گو جوان را برسیاف دا کورنتین پیشین دا پیمانا نو دا پرسن وان دکه. اف پرش بسلوگانان جمرا زلال دبن. اف سلوگان ده ناف نیشانا دا هاتنه گرتن. اف تیوی وطایه گو ورگران فهم کر گو اف سلوگانن و او براستیج پرسن کورنتیان را تمثیل دکن و دو خواستن گو پاولوس برسیوه بده. گاوا گو هون دگهجن برسیوان برس بکت فیفا پاولوس ام دبینن گو او دناف نشانان دانای گرتن ام لوان سلوگانان دنیرن و ودگرن بشا شش گوته د سلوگانا یکم هیا هر تجمن را روایه و بالا خواه بدن گو پاولوس چاوا برسیوه دده و ام جه برسیوه ویرا دبیجن نیرینا ازمانی لهر تشتی نبکیره ام جبیر دکن گو چارچوه یک هیا و چارچوه یک لور بپرسن دو کرانتی جه پاولوس دپرسن و گریدایه گو گلک جوان پرزینا پوتان خوارن و پیشکشکرین پوتان و جنسی را تکلیدارن و پاولوس وی چارچوه دزانه و ام دکارن جناوارو که نامای تی بگهیجن. راستی او سلوگان تی دوباره کرن هر تجمن را روایه و ام پید حسن گا پاولوس چاوا پرسفکتیفا ازمانی پیشکشی دکه لیبلا تشتک لسرمن نبهیز. گر ام لتواهی بنیره ام دبینن گو نارکوتیکی جبر بود پرستی وان جبر آوای و خوارنا الکل یا زیده بگومان کسک جچاندا کورنتی بو جبر ویا که به احتمال که مزن الکلیزم هبو جبر رفلار نوان ین زایندی بلکی گلک گریدای یا جنسی هبو. بریا هاتنا مزگینی دوی چانده دا دکاداسیون اخلاقی پر بربار بو. پاولوس برسیف دا او گوت لبلا تشتکی من کنترول نکه. برسیفا گشتی یا وی پرسی سلوگانک دنه گوان ده بشا شجان دا بکار آنین. خوارن جبو زکه و زک جبو گوشتانه و پاولوس برسیفه دده اره اف حیا رادیکی راسته و خوده و هلوشینه اوه یعنی هونه بمرن و هن نخن هونه بمرن لی دوی سلوگانه دا تشتکی گرینگتیر هیا و به شخصی و گریدایه او به حسانی دبیجن گوچاوا گو ام جبو خارن حوجانه جبو جیانه جی جبو مرقص جی لازمه و پاش پاولوس برسیفه دده نا افنا راسته خوستکن جنسی و شهوتا خارنه به تواهی جودانه و او به تواهی تهلهیف بون. دلی کولینا وی پیا میدا مدیت گوشبر بود پرستی ایرو گلک تشتن تهلیهف جمراتینا اشکره کرن. تهلیهف یک دن جبر واجیه و یه باشه گومر دست خواه نده جنه. لورد بیجن حتی وی درجه زوجی به جی چیتره گوته شخصی نکه. پاولوس پرسکفتیا ازمانی دده و ام دوی بشه دا دبینن و دبیجن لورد یاری شخصی و پیوستیا بکارانی نوی چارچوهای زواجی دا رفه دکه. او دیار دکه گو اف دیاری خودت شاویه و دبوی اوایی وی دسپیک وی افران گاواگو هوا آنی با آدم و فکر زواجی او دیاری هجایه گو تهلیهف و پیشکشی مکر دناف کورنتی دا گران. گوتارک پیکماسی لسر دنیای شخصی دا ناف زواجی دا لیجبو فحوشی بلا هر میر جن خواه به و بلا هر جن خدای میر خواه به بلا میر ماوی جنه بجه بینه جن جی وی اوایی نه دست لتاری میر لسر بدن اوی لی میر به همان اوایی میر لسر بدن خواه دستلدار نینه لی بلی دستلداری جنه هی سلوگانه کی دن ام دزانن گوزانین اما هموان هیا و پاولوس دبیجه اره لنرینه کی بهشتی هیا زانین پیدکه لی حسکرنا اوادکه پاولوس نل دجی زانیسته لی او دبیجه گوهگه زانین اما بی اوین اف دبه سدما پوشبونه سربلندی و گلک تهلیهوی و خیالن جبرگو به هم و فیلسوفین خواه و به هم رمان خواه لجیهان روما و یونانان بون به عاقل بون.
اف جی دبی دروشمک دن آگریدایی و دروشما لسر زانین و زانیسته ام دزانین گل دنیای پوت تونه و پاولوس جی دبیجه اره و جیاکی و خدای دن تونه اف راست لی ام بالا خواه ددن پس کفتیفا ازمانی لزانین نل هر در کسی دایه جاره که دن دوی ام فهم بکن که چه قاس خیراکارنا دنیای گمروون کورن تیتse da dijiyan û kijan ji ber pûtperestiyê dora wan girtî bû. Pawlos şirove dike û dibêje lê her kes ne Xwedayê zanînê ye. Çi zanîn gu Xwedê yek e û ji wê pevê de Xwedayîkî din tune. Divra wiha di domîne belê kesên gu heta niha li hember pûtan Xwedê wijdanin mîna gu ji pûtan re qurbanî be dixwin wijdanê wan ji ber gu qelsin heram dibe. Di bîra me de ye gu xwarina xwe ji pûtan re dihat pêşkeşkirinê sê benzî bû. Ya yekem ew bû gu xwarin pêşkeşî pûtan dikirin û bi rengekî mîna peymana kevin gu tê di qurban hebûn dişewtandin. Ji bo vê yekê ew pêşkeşiya goşt bû ji bo pûtan ya di duwan di perestegeha pûtperestan da para gu nedihat pêşkeşkirin ji mirovan re dihat dayîn û ev dema xwarin ve xwarin û kêf û şexsiyê komî bû bi îbadeta pagan ve girêdaye jiyana gu em bawermend cê derketine ev e. Pîvana sêyem ev e gu ştê mayî dibirin û li sûkê difrotin. Ev sê aliyên vê mijarê ne. Pawlos bi vê yekê mijûl dibe û dibêje lê xwarinê me Xwedê nas nake çimkî eger em bixwin em zêde nabin û eger em nexwin em kêm nabin. Lê hay ji xwe hebin gu ev desthildariya we ji bo qelsan nebe şerbandinik. Çawa dibe gu ev ji bo wan mirovên guhîn ji bawer dikin gu ev pût Xweda ye bibe asteng. Werin em bînin bîra xwe gu ew ji bawermendan gu Mesîh qebûl kirine dinivîse lê ew hîn jî ser vê yek şaşin gu ev pût ne Xweda ne. Ev derejaya negihîştîna van bawermandan û divê ev çarçova werê fêmkirin wekî din em ê fehm nakin ew li vir çi dibêje. Em di berdewamiyê de sedeman van fermanan ve dibêje ji ber gu eger kesek bibîne gu tu ey Xwedayê zanînê li perstegeha pûtan rûdiniştî ma wê wijdeha wî xurt nebe ji ber gu ew qels e gu ew qurbana ji pûtan re hatî kirin bixwe ma hûn vê gu ştê têda bixwin perestegeha pûtperest an jî ew ji barzarê kirî herçend hûn dizanin gu ev pût ne Xweda ye lewra birayê qels e gu Mesîhî ji me re mir ji ber zanîna wî wê hilak bibe. Erê hûn dizanin gu ev pût ne Xweda ye lê hinekî ji van bawermendan dîsa jî li ser wê şaş bûn. Pawlos dibêje gu tiştî gu bi rastiyê tê serê vê mirovê qels ew e gu ew di cih da dikarê bikefe guneh û helakê ger wî li perstegehekê pûtperestan bibîne goştê gu ji pûtan re diyarîkirî dixwin ve dixwin serxweş dibin berê xwe didin quretiyê û wek beşekî ji perestiya pûtperestiyê tevlî seksa komê dibin. Ev çarçoveyek e gu em li pir vira mijûl dibin û hege em di nav çandekî wiha da nejîn tegihîştina wê dijwar e. Pawlos berdewam dike û dibêje û bi vî awayî hûn li hember birayan guneh dikin û wijdana wan a qels dixwin hûn li hember Mesîh guneh dikin hûn ne tenê li hember wan lê li hember Îsa bi xwe jî guneh dikin. Ji ber vê yekê eger xwarinek gu bibe sedema xerabiyê hebe ez qet goşt naxwim da gu ez birayê xwe terpîlînim. Li vir Pawlos nabêje gu ew ê carekî din goşt nexe mesele ev e gu ez goştê gu ji pûtan re diyarî an qurban bûye nexwim ger xuşk an birayên min li min bitaqe. Ev şerçoveyek yekser e gu ew pêra mijûl dibe ji ber vê yekê Pawlos dibêje gu divê em hişyar bin ger zanîna me hebe jiyên din hene gu ne Xwedayî zanîna rastin dibe gu ev yek bibe sedema têkçûn an têkçûnan gunehek giran û di vê yekê de hûn li hember cesûsa guneh bikin. Ev me digihîne pirsekî ji bo fikirîn û spandinê
چما ایرو جبو باورمندان گرینگه گو جداهی بکن دنافبرا تشتی گو تنی محکوم کرنا کسندن و مجارن گو دبی گو چافکنیه که خمگینی راستین وری حساب دن و دبی گو ببه سدما ترپیلینا باورمندکی دن. لور یا گرینگه اوه گو هیا بس گریکن دن و هنه که باورمند خوده نرینن خونه یا گو دوی اف به کسایتی و اف نه به وی رنگی یا دماغو اف رامان ترجیحن خواه ین گو پاولوس لسر ده آخه دیار دکن اف شوازه که دادبار کرن و محمو کرن کسین دن از بیا گو هون دکن نا پرجرنیم و جبرویه که اج حزناکم هون من دشاوتینن مالباتون تی وطایا گو کسی که بکف ناف گنه و فسادی مخاپین دوان سالان دا گلک باورمند هنه گوشبر باشخانیه گوشهاتنه خوده و جاندن قلسن و جبرویه که او جخوره سینوران دانینه و دو وراج دست پی دکن گویه که لسر هر کسی پروژ بکن وان چار بکن گوان قدحین گو او دانینه بشوپینن لسر خواه جبر قلسی خواه یا شخصی اف دوان کرن و محکوم کرن کسین دنه و پاولوس ویه که درومای 14 و 15 دا و دبیجه ورن ام جهفدو دادبار نکن جبوگو ام بزلالی وطایا ترپلین فهم بکن گاواگو ام جباورمنده که دن را دبن آستنگ افته و وطایه گو اموان دخن ناف گنهان و بفگرندین جیانا نوت پرستی آن جیدک هفن ناف نارکوتیکه آن جیدک هفن ناف تفگرن گنهکار پرنسیپا کجوه بشه درد کافه راز دمینه هر گو ام دزانینا مزگینی دا مزن دبن بهتر دوی ام و زانینه بحث کرن و برپرسیاری بکار بینن